Kongena kuni ati munini wa gavana DJ Leader Kiome Rware na rekeretie murio yoda wana mathaga yange ya tibitari ibokenda kunyagwa kima tibitari matureni na tariretie kunyago kanda wachia mungana yo milioni 60 akiathira thirikari ya mutumanto ethingia ikongela kathari utira akaribate kwithira bagia chianda wakana ithimika itakarabe ithira bagia tocho tungata tibitari ne muthuri Murioki gatumenyethie chuna njira ikinyanirite. Muthira na ruga rwangirwo gimo mwiri irumbite kutharo kirekerio ndawa cia mungana cia milioni 60 ndawa iria ikethogete kimacibitari mwanya mwanya ndene kaunti ya Meru. Wojo ni kuringana na minister gimo mwiri no Dennis Mugambi atuga tuje tunenganire ndawa cionthe ira turare tukuoda ndawa iri kethwa cietete macibitari jetu ja level 4 alafu na level 5 alafu after kiumia kimwe jonte bukomenya imbrene turi after kiumia kimwe toga na chotumbe kwithwa tukireta consignment ingi ndawa na cio iria ikethirwa cietete cibitari ria gwitwa health centers na cibitari gwitwa dispensaries. Ndawa iji toto order ije tuthithitie thaiji order 59 million ikwiritie 60 million. Amana Bobo augite kaunti Meru kwina cibitari 216 na cibitari cionthe ikubatara ndawa na igaciona batwe ibukomenya ito budget rete ndawa mwaka juju kithirikari ya gavana mutumanto ethingia ndawa mwaka juju to budget rete ndawa cha milioni 300 na aja nio tuambiritie na order milioni 60 ibwaga kumenyithia mwananchi ate tuwe na facilities kana cibitari cia public ndene Meru County 216 na ndawa iji igagukinyira mwanka nturene ariori tule assembly nitwapushire mwanka tongera mbeshe cia ndawa from 224 mwaka juju cia kinya 300 million kwa ura cibitari jetu iretagwo Kagure undira rigo tuikwerieto Kagure na ndi cibitari jetu jietete kuona ndawa. Antuna munini wa gavana no Leader Kiome urotongete mbango juju agiba guchumia gutikira ati nibakorwa murimo jo nyimba na njire gutikira atie ibakona ndawa iri kwendekana kinya cibitari through our department ya health ibombete kwithira tugiaka inpatient ya ajiba cancer ikenda ta iria bejete gwikirwa ndawa cia chemotherapy nonto chichuka ya cycle ya 24 hours bomba ikwithura bakinengairwa ndawa bakimama cibitari turithithia bed capacity ya patients 20 kwamberia na tuga progress kuendelea kuongera that bed capacity kulingana na ngugioro kiendelea akiongera kwendekana na nti kuthima wakagita nikenda gutigira ntu bakurwa murimo juju na no tuendelete kuthithia health camps tukithithia examination ya breast cancer, cervical cancer, prostate cancer na itukuromba ananchi araboka igwa kwina health camp tafadhali umireni ibukomenya murimo yeje ya cancer uria twikirite thine nyingi na itukuthithia gukombekana kenda tuthithia early diagnosis cancer ikenda daktari wetu bomba gututhithiria treatment. Oru TV Mutiriro Kangangi.